Hei hi All India Radio aizawl ani chanchin thar achiar tu CVL ruata DRDO in biodigester technology man phalna Mizoram Sarkar hna ape Mizoram Sarkar office hrang-hranga HIVH chungchang in hriat tran ani Prime Minister Narendra Modi an Wuhan summit chuan India le China in kara in rin ton na thar a hring chuak ani ati India le Japan chuan chawlkar ni chung sipaitanun chanzir hona Mizoram an buat saidon Sarkar lai pui hnuaia Defence Ministry hnuaia Defence Research and Development Organisation DRDO chuan Biodigester Technology PhD Department hena nimin khan ahlan Biodigester Technology hlana in khom hi aizol klapa buat sainia Biodigester hi DRDO in kumsom ni panga chung anzir chian hnuan an hmu chua ania Biodigester a hian mihring ek eiral tu tur hrik anaerobic microbial incubulum AMI a oma chuan mihring ek lo lut tharapiang an lo eiral zel wangin septic tank angin akhat ve don lo ani Biodigester Technology hi DRDO ta ani awangin adua piang in lo siam ve ngot phal ani lowa DRDO in license an pek te chowin an siamin an sathe ni tuna hian PhD department chu Biodigester Technology mang theile DRDO license nei tu aloni ta Biodigester du le mamotatan PhD department hi ador thei to ani septic tank ai biodigester thatjok na hrang tar lan te chu biodigester a hian amang tu zat in angrenga septic tank ain ek khur angai jim dai zoka asiam an tlom jok bok ani septic tank angin sokpit amamo ve kherlawa hei hian asiam an ti tlom le zuala biodigester te hi an kha ve don to lo wangin septic tank anga sum tam tak senga pairuale ti 54 angai ve lowa ain kolman atlem em ani biodigester a ek eitu hrik te hi boruak mamo lo chi an nia wangin boruak lu theilawa phui taka char vek ania biodigester atanga tuilo luang chuak te hi septic tank angin arim cheve to lawa na hrik apai tam to lo boka huan thlai chom na tura leya luan chuatir ngal mai tlak ani to ani Mizoram Director General of Police DGP PSBK Singh chuan Mizorama kumtinin police mi zathumvel an pension sia heng pension te no khana tur hian police lak thar le ngal zel ani lo wangin Mizoram police in dailo na anasa hle ni ati Mizoram DGP chuan voin khan mamit police atloa mamit khotlang hruai tu te komin mamit khotlang hruai tu te nen mamit district police in dailo na salutuk ane na an thlen acha na he thuya soya Mizoram police sing khatsang ni vel omtura mi sang kwa vel chau anoma tuna changa thali emo thlanga emo vel nuwa Police mi zaruk somnga vel lak tura ruwa manna siam me kani ati Mamit district chunga police station hrang alir thei an nei thatlo chungchang po a thei anga ma alak tur thu soin Mizoram police te lir thei chu a hlui to hlom hlea hemi thangna tur hian police modernization scheme noya malak mek ani thua soi bok ani DGP PSBK Singh chuan Mizoram chu mun nuam state ral muang takania NGO tele police te in kara tho hona thatak an neya Mizoram remna le muan na om reng theinan mi pui NGO le police te an tho howanga ne tia rui hlo do na konga le ramdang mi Mizoram lo lu tur te dan na konga te po tho hona tha kan nei anga yani atibok Mizoram DGP in mamit police atlo pa hian mamit khopui chunga children home pathum buanel Joshua le emaute atlo ngala heng home ate hian no pang ei tur le bu fai bek te ape theu ani Longtlai di si pisasan ka ala malak na hnuaya kan school kan huan kalpui mek le nu naw pai le no pangten chotha anei theina na malak na chu Longtlai district a warzokin kalchopui mek ani ti kan correspondent chuan asoya zirlai no pangten thlai thiang hlim aneya thlai thiang hlim thar chuak tura an mani a thiam na le phurna in tu theina na ruwa manna kan school kan huan project hnuaya school le aganwari center te chuan an compound na thlai chi na turan siama mithiam ten leilung song bol dan le thlai chin dan ten zirtira district chunga malak na hi warzokin kalpui mek ani heti rual hian nu naw pai le no pangten chotha anei theina na bei pui thak na National Nutrition Month man pia lama he malak na hi war deuh atul thu in zirtir chho mek ani bok Longtlai di si chuan akha tokin aganwari center le zirna in te chutlo in an malak na te ain pui ba ka harsana an nei te soipuya a thei angin harsana an to te sutkian thin ani Aizawl District AIDS Prevention and Control Committee in meeting a
Aizol khapui chunga sarkar office sang-sanga HIV/AIDS chungchang in rian ni se ati bo zuin HIV/AIDS sensitization campaign program chunimin khan Chief Minister Puzoram Thangan ahonga Chief Minister Secretariat atangin campaign hibul tran ani Chief Minister Puzoram Thanga chuan HIV/AIDS a Mizoram din munchu thil ngai tha chi lo beipui thla ka do ngai ani thua soya Mizoram in India rampum huapa din mun duam lo tak mi hring chen zat anga chu ta HIV rikpai tamber na din mun aluana atanga ma kan son theinan hena na hlau om ziate a rikpai zat kan tam to ziate le invent theidan kongte ba kan na vei to te en kol theidan kongte kanin hriat tharle atulani atia HIV/AIDS chu damhlen theina tur en kol na la mu chua ani lo wangin le ana na hian kum upa emono pangemo athiar si lo wangin apoimo ma saber chu filim turanun uluka nun phung thak ngai lai te thak ani ati he in khom hi Aizol DC puwan lal ngai saka District AIDS Prevention and Control Committee Chairman chuan akai hruaya M6 Project Director Dr. Lal Hengliani chuan India le Mizoram HIV/AIDS din hun le M6 na thodan chungchang asoya HIV/AIDS sensitization campaign program hi Aizol khapui chunga sarkar office zonga nei tum ania atho khannan office thanchua soma program nei masak anianga chumi nuwa office danga chunzom le turin malak mek ani M6 report atanga lan danin Mizoram AIDS vei riat tir ani atanga voin thenga AIDS wanga thi chu sang ni bor ania India rampuma HIV rikpai zat tlem lam apun thret lain Mizoram chuan kumtin pungzelin sang ni som pasria National AIDS Control Organization na ko zirchiana chuan India rampuma mi za zela HIV rikpai zat za bial point pani ani lain Mizoram chuan za pani point bial pali ania Mizoram hi India state dangtenen khai khinin asang fal leya Aizola nitin HIV rikpai mi pasari mu chua tharbel zel ang anni thu te tar lan ani Wareng te police te chuan an thudon bo zuin Mizoram lamalut tur poisalem phur tu nia riat motor chu chigeta an lo changa tukin jingdar thumvel khan kar thar pakhat registration number po la nei lo chu lo ti dingin uluk taka enfia ani nuwa bonnet cover chung engine bora an thuruk poisalem thanhem tak chu man ani tani heng poisalem an man te hi cheng sang ni not sang khajanga somsari pani le cheng zanga not sang khajako som panga ni in awain cheng noi somli pakhat le sang khat zanga ania he motora chuang mi pahni Salik Ahmed kumsomni pali kanai bazar le Kabir Hussain kumsomni Pathum Barigams Karimganj District Assammi nia in chhal ta chu police te hian manin thuzo fia turin an kol mek ani chanchin thar hi All India Radio Aizol atanga puan ani India le China te in biak zang khai voi ni na chu voin khan Tamil Nadu a Malapurama Prime Minister Narendra Modi le China President Xi Jinping aten anzo fela hein biak na hian ni chung a oni ram hruai tu te hi tukin khandar kar khat chuang zet anin koma hemi nu hian ram pani palai te anin belea heta hian External Affairs Minister Dr. S Jaishankar le National Security Advisor Ajit Doval te po antel ani Prime Minister Narendra Modi chuan Wuhan Summit chuan ram pani in kara in rin ton na thar a hring chua kania tia ram pani te in kung kaina atana ra tha chua tura abei sei thu asoya ram pani te chuan in ngir ngona chok chuak thei thil dang lam a thlen an phallo ve don ani ati Narendra Modi chuan ma khosanga ta to India le China te chu khovela eile barlama an ro pui hle to a tuna po ram pani te hian an hum kha an luale me kani ati China President Xi Jinping appoint India in lo mi khwal dan chu lungoi thak ati thu asoi ram hruai tu pani te hian anin biak zo hian silk sari ta dan te anen duna kut them thiam thil entir na mun te an tloa Prime Minister hian President Xi Jinping chu puan lumba chi ape ani India le Japan chuan October ni som pakwa tang November ni in kar chung hian sipai te nun chanjir hona Mizoram an buat saidon chokar ni chung zet sipai te nun chanjir hona Dharma Guardian chu rampani sipai te tho dun thiam na turte ven himna kongsang sang ring rol dan zir hona turte le firfia ka chen na beile dan tura ruwa man ania New Delhi sarkar thu chuena soidanin India Army le Japanese Ground Self Defense Forces JGSDF atangin sipai somni panga ve henun chanjirna hian antel dona mi firfiak beina chungchanga anton hriate mangin anin kheubeng war don ani Dharma Guardian hi ni kumatang khan India chuan kumtina buat sai turin bulatana henun chanjirna hi firfiaka chena beile na tura in buat sai hona platoon levela training hona nia ram hnuai tanga khopui chunga che dan thlengin anzir ho don ani
chanchin thar puan ti tom main chanchin tlang pui DRDO in Biodigester Technology man phalna Mizoram Sarkar hne na ape Mizoram Sarkar Office rang-ranga HIVH chungchang in hril hriat tran ani Prime Minister Narendra Modi an Wuhan Summit chuan India le China inkara in rin tonna thara hring chuak ani ati India le Japan chuan chawlkar ni chung sipai tanun chanzir hona Mizoram an buat sai don chuti jong chu chanchin thar kan puan thei